Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andaninga nibushuroni khair marani kaundo mlio harumazi sananta za dunia. Watukufu hamadeli mji wao kawaida kasu jamani ni tsararu hamtsuyane den wakati ronda nafasi ya ukayai numbari kao ngar aminio kana galadhimori ke juma udo tsangamanu bengwa kazi amiyo andu na yehena wakati sha hulihungar aminio kabati wakati rijoparo dekurajaha na ule muhimu vanu haujitekeleza la ila mirongozi ya hatu na zila fikira za hatu. Sikwalelu nutifaya tartibu watukufu kangaru wanawe namna wandu walwa mabangano vanu ikawo heni manadamu kwanza fikiri mbabi yukangari yukana yefaidangiyo haushashi la namna ikawo ngarongo wao vanu kana salamu mwanama mtukufu Daud. Faidangu haushashi ya ukaya bangano duna de reponsi yende hatanga muaminukana yembo anawiyo siwandu wazima irende haheni antre hatu mwanao kana ila namna yahe umdungano wa hatu ngejundra ukahata wala walo kontro ngwa jangalao na nai wale ikaungo wazima wambao ngasi wazima ngaranzeru riwane nwalo kontro ya hatu ngaronauze tartibeli zilio ewengi abo ladima ri rongo mbavi ronde sembavi ila namna rifikirio kangaro nwao kana wanu ya asuli haza rongo zinu heni namna rifikirio ngar aminio kana umshinzi uo lobo tiju umshinzi uo nguo mshinzi mziro halisi wakawatu kufu riwono kana swakomori siuhangali ya zarendwa zafanyiwa rido sifo anduwala na wadhukuru hawema shasi karanzari juwe siko anduwala wafanya je hata wakasuli bala wakangaru juwa ukana leo si hamba makufuli harenge yensi ya Dar es Salaam doeza mono metro na jau sha na aminukana gabonungu ikawe karudu anzari rizione haurizangalie ila namna ikao de ya Tanziani ya mahamili ya kanensi basi rujorambu ukana sisi karajo parukubali sistema mada ila itilwa unsiju kamono kema tajiri wao wakaruma ensi ya Dar es Salaam akawa sasanya akawarenga tujua 1% au 2% ilia unde yensi ya Dar es Salaam izongara amino kana wadojara isi harumu ensi ya hatu awera isi rulo nae aduanza tendungwa madi zonziani ilo baana mashaka diktatori chau mashaka tarijimane wengenga muaminukana banu watukufu ho undansi inu ndo anadamu wao ndo akolekezabo hao ukana watukufu ngasimanu ngamwanao si heni mrulo banu ya njahazini banu yuni kwa FDP basi kadu anzangalie ngundo ondukana ye mapesa yafanyao hazi ngarengwao yani kwa ule utsona ngarengwani kwa ule ulumwade ngarengwa hansizi wa shalema udu ani pesa la wayo gafaidishao yensi ngaundao yensi majimukaba hongo hundole funvulao iyo harumwensi hatu karajajo parukubali ngomandizo abanarele ukana banuzile zensi zinu imana wabuhe matso wa nimru ya shilondo mendu hali ndabukaya yelo narali jana wae guzi fanyo tartibu zirali jana zila bo yazihundrao shazirali kume wala utsohundra awolo lo maskini ya hunde faida hema pesa hema nyanya wajima ne kema pesa lende amlinde ya jamfai maudu izo rogo ikawa ladhimu hata rujoko dombo kana gashe dhahabu anirkenizo shanga ladhimu rele ukana sisi wasinga si zero haula msaidiwa heme shahatu watukufunyi uona ukana zensi hama Egypti na mula ukabanu zerungwa zambo banu pia shazinrungo kwa ndu kwa shekezao ila namna hizensi zendao eni mriaka arumazensi hizo bahi haina msihiri wa rasolo juma wahansi wa tartibu ola uhundro majana mane yapungu aminukana ngapotso hunda hata mengo mitano basi yofa tartibu hende harumu msiri ula hadoti ya ralijana mahewa sata ralijana ili ola utso hundra haola maskini ya jabire vala ya sinye ya hunda namnari yali yende ya enshi izo sikari jasoyo kasambo kana suwandu wazima si udungana samba sida munzima si unyanya shaye zeruho za hatu zilena mna hiyo sikaranzari tolaneze taabu zilomo ntiju niuona ngasibala ngasina shetola shahada yukana mruenzwende afanya adaru mwensi ya komori wo mrulo na nafasi
yabongara aminoka wakati nduo uonga po watujo shinda wafanya daila watwene nafasi basi rifanya taratibu yokaze mali ikawa suhenda rizitoa bala zourejei wala walona nafasi yani ikaze mbezi tinzwa basi ulo dole kao ngena nafasi hawaka na nafasi hafanya jana shaola chona nafasi alo maskini gujo kabala dona umjiula wetinza mbemengo mirandaru wezi hanyisa na balange maskini nge bala katuchinda ondambavi ya hala izo zote pia wakasina mshinzi ikawa mshinzi wangu mziro wadauka na baraka ya ladhimule rirentile kiolinu rujukana wanoena mnarabe liliana sikari sikini ana wasi hawasi shena mnaradunga na haumumia shiwa hatu dukana kufuru ridezane hini mri ya uwe manyanya nga mwenawe mnarwalio kabati mdungano wa manyanya kabati maisha ya bora yokana leo mri ya hisukana tinji ya komori ya betando hatu nga mino makinifu chakinywe yabo suwa gondo are manyigangi suwa wecho juso mdubala haurenge gari balaza telefonisa ziremwa wanuonge hunu ngutwenda hula no sahunu balaula jau yani siu ka tayari rangamezema ya nyasi ya afe hauri mtekirizi yuende namna radungana ula unyanya wakihatu wa shikomori ebenga watu kufa komori ikale ongara nzori kebano rijerudo rakiyo loka ensinge ndonai ensinge yo jau na singaru jokane nsia hatu heni dhamana ulo yabo yoro hende bonze henda justandalo muono ya sedilwa jate pare ngiona ila imani ya hema na dabu yoka wenda ni kwa emilio au 3 miliari honzia nibo ya jao ya unokana nani vure pade fulani nrengerali kumeni kwa komori izo za hena Mwenyezi Mungu shae kale unga sina mshinzi oka yala mashuhuliri yafanya uharume miji ya hatu rikubaliana yokana leonga se harumansikao wanadamu watabi hao rikubaliano kana mruna choto wabengwa 2% haina mrufanyo shughuli zemalizi lazibaki zido faidisha walekao do watabi hao watona mbahindu ya hula wala zirewe wakangara aminio kada mafonksioneri wa hatu bengwa watsanganya haonti pia kwa na ushinda wasaidie irewe haumrulo na tabu ulo masiju wakangwa washashi ze saleri gizomba vititi yabonga maaminukana yabo ndo karke banu rudora na mahiyo ya bure shanga sina mshinzi ulo mziro harumaila namna ramba rirengo huria nga sina antia ujilela basi kamda zama ngali rikubali ana uhuria huo shak ula uhuria rulonu huo uhuria ukawo ribeliliana handrabo harumensi ya hatu kasina uhuria ukawo ribeliliana handrabo shatu uhuria yoka uhuria radunga na harumensi ya hatu yoka bangariji milikiori ya nshiri tola netabu yoka izo kweli yoka na hiri kabati manadamu ujo kubali komori yoka Mwenyezi Mungu ambarikisha nguro mnaria alingena 1 milioni au 3 milioni ya kubali ya rengwa mnari alikume zendeza saidie ulosona kabati ujo kubali na yo wondu mshinzi wa mwando wa ushindanadamu wa enshi ani wa enshi haunro mbabi aruma ensi ya hao she engar jo enshi haunro no hai ulolo na katita rasa de mwanyanya ngarijo enshi haunro ngarambo sime silamu shakartina tartibu yokana usilamu wa hatu rifanye namna ula mnyeshi wa hatu risaidie ula utona shanga monao lewema na wandu wenji wajao banu ambo fundi Jibrilu zenje marenda karna zidiwaza dokana leo ngutsanganyo mapesa ndena wandu wajawangala mrumbaba utabio au mzaze utabio au mru ya koza au nyumba tulwa mro wedewa msaidia nabo ngasina menji hana yayo yaka ngutsanganyo ye darasa hasaidia yoka yezila resha sirizi undrao za kimiji za kihatu zijoto shartola na zitabu wa komori yoka yensi hatu riju hasikarna gasha sikarna diyama sikarna hata marongo ya hatu ikao yonsi yoka yode jo shinda mauduri la umudhamana ukamregole gasha latu mwehuza mwerengase mahali wa komori wa tabi hao yoka leo gasina jau ye daula ngwa dhulumu wenge yabo ya yuma hiyo ya bure rijoka ngasimano ni mrajado ambao ya dhulumu weika jadhulumu weyare gasina mshinzikao kartsuku baliana ubinadamu riende hokana suwa komori hei ni mriajo kubalano kana rike watsa nurudunga na harumanongo kasuwa swili Henry
wakati ula huo wanakubaliana valas wararua sawa vurana. Na mtuangala mfano leo walobanu ambao kana nyoru mshangiro alimama zali na mjile hata mjile jamfi wale kaondo waka control na alimama zali kamjauna kana wakana mwendo wakidaula ya haki wende wafanya tartibu kangwa hansio gouvernement ike control ne gouvernement lokomori wafanya kejafanya mempatro mwa wala yatsunome wahe hata hamanane mwanyanya zijundu kartuja za serikali zila mavuna hindrini bila ya hao hindrini rijundu kasibanu wanruahi mingwa tsungore mama zaliba yabo gari fufu wao yensi gari chongeza wao yensi maudi karma ger civili haila mbwana nziro riwana onda zilazidwa ikaunga rizirema ubanu yode mana juzi na rongo wanabokana watukufa Komori sisi wangazija gari pao mwaha harumoula mmanumana wakihatu na rechele maudu yauka rikana mahakume badala ukari kensi wazima riwene namna hini mratuamba miende nzoni tendenke raisi sha engarjo wana nudhulu mifunuje engarjo shindari njo mijini hatu rifanye tartibu yokari jisaili shalemesha maziro riyaonao shando kana kabatsi manada muwelewa yokabanga pa tartibu yokaya wala raia ya rohe harumatabu kabatsi tartibu yode mane kawe joni ulokomori ujono nanga mrongo banu ya johunde gosedio wanru na singari wano tabu hadi wazo kana ila akili na ula mdungano ulari memiji badiri jo shindari sanga ina serikali rihuimbabi zila tabu sha karchuka nsira hadisi karchuka nsira one aina mnaje garamba unga sarmaza nsizinu gari shekezao shaizo nrabo karchu shekeza mshinzi wa kweli wajitoa harumazi la taabu ikao dezirema o wanaansi wa Komori gabwana mna rogo zinji simpa karkensi mahususu haruma yemiji rambe narkensi ribuwe mna jau yokezo pianga lazimo zireje serikali runro sahili fuwa serikali yoke nruju kanza ribuwe shabanga riju kanza lere komande ijela wela duwani yabanga donre kele duwani atungi wali gedonre kajao yabora ili kavatsi mahadisi antre ya serikali na wala mrukonge na proje hawila mijikonge na proje kabatsi wakati ila proje joparo henda yuende mane ka umono rikama numa hajana wanruwa kabshemeza ukana zebiengi zo hali shaholiho kwa wakauono kanangu wafanyawa tartibu yoka waremesu ala ila yure mabadiliho si wasarika wale wakanenda tusuale joenda raili haina nongozo ntipi aladhima zendebo serikali juu ukana haina mfio juko la wabonze reka Senegali reka Maroku reka Egypti reka Faransa wenda harumwensi ya hatu yabuladhi mefanya mikataba dena wale kaundu waruma wensi yaweka walari watowa yokangari juu fanya ugiri kwa nini joda Komori 5 miliaro yongar sungo jizi ya bure she ilati solution ijuko shida ifanya manongo yokariba udu emenia yesho kanuru katsonda Komori bahari ya bahaya utujono kala bengo mtaka hari shangu tujonda malane hundro jinedi afanya hazi karituku bali anase kweli raonena mna yoshida rijibu emacho rilawe harumaze taabu ikaongizo wensi juu karitu wakati karike manoni mrajalo kaushe manyanya ngamwenao kana siasa kawa yenda te wasulibana leo mrungu jula zungoni mrungu amba epo wakamoto ukajao abantu huparofenjao ye mwanadamu ndovi yaenshi duniani yatoka na makosa yutona pase ukanabu wakamoto uparo iba nkuhu haubu wakamoto uparo uwaola haubu wakamoto hude yaola utoto mru neda zinji utoto ushababi mru amba zinji mru fanya zinji yuende mane Mwenyezi Mungu yaribeha duniani yaridi yarambokana na mstafiru yaridi yarinika wakati wakarifanya ibada idwe favorize zilambika ndo razifanya rare jafa yokeka huswali weka hufungu tsumu fulani ngejo kabo huzimiwa madhambi fulani ekahwede Arab Saudite wende uswali aruma obsiru wa Maka ngejo mukama bala huswali swala ya shihuna ila swala nzima zilana mne makado habo Mwenyezi Mungu ujo kasita bunruvu si madhambi maruvu yari favorize rare jafa ardari nika yoka gasino wakati okardo mstaghfiru zila rafanya kabla reja waswila haruma marhalat al-ihtidhar yani do wakati manadamu utolae roho haritaha harambia salamu manama mtukufu asadi haji yoka
zila pia haramuwa yukasiwa na damu ngasina pasa zinji rikalia ridea rirende nai na izozo pia ngasivan ngasino wanyanyasi ngasino wanasha hatu ngasino wajomba hatu ngasino wanauma hatu ngariwa jihawe nusiku sho wakati ndwela uo ngaridiwa zao ridirikansa makufuru na dola uso na udapanya yensi winge watu kufa komore joka leo guamini ukana katwanza kukutuziba nsijuu ya modo karishan risana rijirongoze yongi wa afudhali haku rahana ebali bala ya udea rahana ebali bala ya unjana zungoni rahana uka izoze wa zamba banu hata kajabadili barongo wanruenji wamba izo warenda wanruenji wamba wanruashe wanruenji wamba wawezi kabati zidwa zidiro za tsomba mwezi telefoni zini yezi badilie nsi yensi badiliha yeula mwendo hatubadiliha sha doka ye tafsiri ilo yabo doka emri ya jabanu ya jayamba mruka wejao wale asulizi lango zila ngazifanaone ya hamba ukazi ndu mru ya zama tengweni yabo heni wa mru mwenzankili udungo uono mru yala makaulu ya hahe masingu rengwe tafsiri ila nika emru ya tsuhura hojaru marezo arenge mwana mbebani hahe ambe we mru mshe emru ya tsuhura hoja marezo bange kushidano siyasa dena mru ya jabanu ya bawe mbabaho yejao hau mzazaho yejao hawe mwana mshaho yejao emru ya tsuhura hoja marezo ya mbejao yabo tafsiri ya hezidu azizi langa tsungoni kiwao le kaundo ya mbao yabo yotsi siyasa ndo kana baraka leonga san 2024 wanruenji wana diplomuzi nji wanruenji wa somo heni mrungu jikazo na ilimu heni mrungu jikazo ka game starabu komae ila ilmu ikao manadamu ngujikazo niyo nguono kanke na ilmu riso itanga harumala meshahatu harumala mdungano hatu habo rijo kana inu fatra miezi mgarini kayo rijeri ya shiduniani yarengeze rohore nzatu shaunsi ukere hero kari ja duniani yezi ungo zinu kazina ubuje wa umuri unu kona wenzao ze surwa zinu kazina wenzao shana rielewo kana leo manadamu ranshisi na ibanu yaliza gwagwagwa yalona pase zabira ujuro la pita la baha ya nyongo hamba hafu ngari aminio yoko elera inu ngabo wakomori watimizi zihui wahafa bengwa kwa timiji mizima ngabo wafa banu haunga wafa komori wakatiruza mbao banu haunga wafa Maroko wakatiruza mbao banu haunga wenda Egypto wafanye trade wafa wakatiruza mbao banu wakanga wafa wabaha ngabo wanjia wabasa yo wanadamu wao wawanru hindi iyo de namne kawe ladi mweni mrajitana bahisha la namne urongwa banu yoka ekari jikomea ila namna ujitekeleza bandra shalao mwiso manadamu baba manadamu ndo mwiso manadamu yo ujuo kati za lo mji fulani lera fulani harumestre de nesasi ya hao shesa ujuko hufaa kunaka ujue lera kunaka ujue mahala yoka anga mjojo ukabanu balanga mjuko nafe filispiati shansujua sha ekati za lo wa filispiati nga mjojua nane lera nano siku yoka hondo hanazaliwa shahoroha izo ntiraka usine njitanabahisha nijue wakati huo wenge mimi ngamweleo kaula mshinzi uo nguo mziro wadoka na baraka na rure tartibu ya ujirongo za rense zidwa zinu rensu kanaleo mrone mrubanu hawe heye jao hawe ye mudu hawe mbuwe si jao hawe ye kadha hawe yorongwa jao rido de ya mnyezi Mungu kabalanga rido ya mnyezi Mungu ka ya mumbene mnaila wana mnyezi Mungu shatidawe manadamu utibiwa na mwanadamu hata udo ani ila amri ya Mwenyezi Mungu no na ulofome wa Mwenyezi Mungu ya umba mwanadamu ya mwihansi kalta fulani udo mdea haila namna Mwenyezi Mungu ya mwihansi sinene mna hiyo ndoka na baraka ngasaru mwedwe kao ngumziro riyeshi sina wanga wakama jweni wakansuka kwa juu kadamo hataba Mwenyezi Mungu warenga jojori renga hawahansi karijitana bahisha rauna umshinzi mui ulo harume miji ya hatu rauna umshinzi mui kao gojundra wa umasiwani rahini mriatsanga fikira raunenda mnayo shinda wala nashe watu na lajaza hatu na lababa hatu wajuu ulawa harumese tabu ikaungizo mwansi juu bari juu harumansi maskini wadoka na baraka riju harumansi tinti kao katsina nongo leonga mwanao rikabanu iele balilo banu sambi jau imabidu ni ikawo mwakawisho kana gona uraia ikawo uraia wa Shikomori ngari joka Dar es Salaam leo Unguja yamba wila rambao Zanzibari
wala mabiduni wachohuja waja wakansi bala wanikwa ensila zemali zila za jaba hainu wenda Zanzibar kuyeju urambojo fikiri wala Dubai yukawa adili shala mapesa kaundu warenge mabiduni wahaja wakansi sisi rikana za fikira zukarangara ngoma biduni wajema nsijuu erifanya me mabiduni wa wahunru wa uranja wa shikomori zemali zozi tuwa maboshoni ridungu ensi hauhimenya rakabula ridungu ensi hauisisa kufuru sino zekalitezo tipia karjaparo na kalite harumo ula mnyeshiwa hatu waparo fikiri yokamanule ongarjo ulawa geladhimweni mransa alama njema usoma rahia iliru harumatabu sha tujuru ribaki harumagiza tujuru ribaki harumatabu tujuru mihonongi o onsingoni haukaya izongizo na wandu wajozifikiria waziramue hata mpakada bahangu wa elewao sha kwa titayari bamdongu jwamba toemba hindu na manadamu joka reze nguo reze mali kabata tezima hapo juko shibalonda wenda akhira wenge ribaki haurohombi na upeu na ujisafihi na urware ndahula na urware ndahunu ili ritapanywa na damu maisha ruwati haruma vese shasisi garujo utsanganyiha haruma mria hafa mri onguho mlua mru haruma jali rohombi zapeu wanadamu heni mru na mwangalie wanruweje ni mrado tandongo nje manziani ifo wanruwa hime wazita msanga ifo wanruwa zimenye ifo wanruwa jitaru mahanyo harumwe miji ifo wanruwa jimenye wajisalise wondo mwendo ulo harumwe miji hatu omwendo uo mwendo mziro bengwa siwasasu jola wabandona de komori sikarudo konte hizo wala hamba wala sisi wala ruwaya sikarudo konte kangar jokaina ulonro dingoni na nruwale mewa na hizo wajuzi toa wadasi kale orikansi sina landri kaundo alone miji hatu ritengele sirikali riwono baba emana nruwenji ware mawe yada inu sirongo zinji doka inu ada manada mwondo alwele he ada watoa 10 milio haunchujwa 5 milio hau watoa 20 milio wenda weirenga watinza mbeza timizimengo miraru wahala wena wala ushindo shawala ushinda ya aswili bala afanyada ya mungu konda ni hadushe mavushe katsusa idilo ambarongo zemali zilanga zirengwao rizivuri zaruma mabahangwe ritianzia shazema zila kartole wakana zilaza hoa na komori ladhimu zifaidishwa komori shangara ngwe zirama ipira jao nyezimu urono nai kartina ubinadamu kartino tino ubinadamu tino usilamu haruma aferi hamada zira yokanga mwana hunu haina tendwa haina aktivite itao mapesa bande latima isaidie people yende mana rwashindowa waeshi shamrulo komori ya jamba warengo ufanyo hazi ube yao hau warengo ufanyo hazi vanu fulani kutita yari zemali zao zila zisaidie people noga si hunu heni mbria jonda hazini timpakazi ya serikali woni kwa fish de pay lazima fish de pay ila usaidie wala utabihu lazima washelewe nono wao lazima washelewe la maskini lazima washelewe la irewe yonde namna zansizi nuza hansi leo garjo jambo kana shaizo redo anzara zite komori yokana heni mrulo namnari ali irimrengeri rumilie wale kaundo atabi hao wema dhamana uchojoridi warenge wale shau hondo wakati rijojo ambukana wanruanu waridhulumu sila mali zatu ebana babe ngwa garju kwa mwa waridhulumu sila mali zatu izo mali kao lewe sirikalia hajuhenda reme mwango Dar es Salaam haware mwango Faransa hawenda Arab Saudi tare mwango kama ntijuanze mtu saidi mtu nemba pare shau sisi kartina tabamiliki ya hatu lewe kwa gweremo banu rowanza oro watohanza kabati wa parokansi wa fikiri yokamanunga mwanawe dunia kaketula wankodo ketula wajao nutajiri wa hatu nemba mfia hatu nemba nrovi ya hatu nemba mhogo ya hatu karjaparo shinda rakansira ono kana utajiri hunu iladhimu leo zila mali kao ngarzurumaro manungo zinji kao katsu ni kao la ranya faida zendeza kensi harumale dima riile riehe rifanyasha sina wanyanyasi kao ngo karibunasi suwa ikamorisi warnike lichi baturuanike nrovi hawarnike lichi ruanike muhogo hawarnike lichi ruanike mbatse zirjoju maudu bekambargo shanga sina ila namna yoka gari limao bonsi jua hatu riili rieha ridiri towa bonse izo kabati manadamu uleleo pale uo shanga rendelewe namna inu maudu rishokanga bu problemu
karna kaula mbahe rubari kabo bahari mwe dunia kuhuke tuja komori na siri jo fanya taratibu ye produit ya kare kenezen kuhu wanti juu rifanya taratibu zikeba tiju hatu rifanya taratibu rikenu mhogo wanti juu hatu wa kweli nendrovi hizo afikirukande za lazimu sharti doamba tabu baizo bengwa ngarambao hizo ngajoro haje konge lazima rizimile hafikira rizambe hata zibadili shaka sina mshinzi kawo mshinzi reaction huo mshinzi wa kinafiki mtutsa hani bwema tsonu wane bo benvenu kena maisha satu mtutsa haleo unabokati jau shawa lazima nude bahonde hapo wutu dhamana doka baraka yotu badili maisha wotu badili binadamu bila dhimwera accepte ili rishinde ribali maisha yalobo ntiju wala watabi hao walobala washidore maisha bora sino tine namna hiyo abonde namna ndo hatandi rohombi ya ufayi umru aba hawa katirulonu watimru wa paromzela watimru wa zalwa wenae watimru ala mjimzima wenae sha wala walobo mjimzima wenae wenda watafikira mandiyo hawala mzaje hawala wa zalwa wenae wakam kamba uo rene daraja ba heni mrunga bokerena heni mrunga to wani ya hufie nafsa moya hebahi yende daraja ilobo tiju haruma 90% de namna roanshio mrunga ndo mbiwe ya hufie nafsa moya he why yonde mendu yale wae mwana he yonde mendu yale wae bahi yoka kama namru jokupero kubalukana mri ufunyila manyo jawari kuhanzo izo rabo haulo binadamu no mshinzi muyi ikaungo junro mtiju garendonu wata mpaka daba mshinzi ulo mziro eni mru kutoji hufia wae kabati mru juko jajame hapa mbi uhanza hapa numitiju anzaji ni unufanya jao ke uamini keso rabo eni mru ndae nafsi wetima esha nyesimu kanurauni namna inu karnuka na maisha mema namna inu shabangano warwala hulane inimra toze mwa nyadabu yonde siasa kawo ibali warugo ndoniyo ye yonge joko refine no hindi yonge jose de mara ya haruma no hindi rohombi na utsovadabu mriele okana wainde mwana mangu wangurongo shaga mnarumo utsovadabu ni mwene sokana timdea banga mumjuo maudu ne mwona mwanzo ambe ikarjo wana uo ujinga mrulone daraja hiyo wekeja stahiki ya jamala na mandahunu yoka umreda bonze godu wafaidisha uranga msomo usaidie wala watona manongo shikango jomanga ujigerero kana hulibatse gojono na mvu ya marongo do chonjaro makomaterude nanga we tayari kawe wane mruo lango joemwa wane wa ujinga lazima mrazinga rekaba do tusambe kamru gene daraja hiyo yende mane kaunga wadungo fanya spray haringo wahununga mwajuo balangu nifanya komentari ukaranga mudeyo alafure ponte ya jigere kanga rejo wana adwa karibode binadamu dahu benge mimi tikansarmo mshinzi huo yende mada akani misabanu yukawatukufa komwenga sarmo zero yukana leo omendo no mshinzi lonu wama tiju lazima ngarutu tabi hata dunia kaza kifu kaula timendo wa parojiri baba hanu kabati nsi wajokansaru ma namna gamona maore na ulazi masiwani hatula eni mriaja huni afanya mashuli bale valide ulakatulindwa inde ule ndado renga mapesa ye yamenya shibadi sisi ndi rabaki na lekirilinu unjule mapesa hata na mbe unjule mapesa hata wedewani kewanru kajafaidisha yansi kajafaidisha mbamurongozi miliari za henda ushamru zinzimbe za karamu za 60,000 euro mapesa la kajasaidia wala ulopo mjini wae bali utabiho shawala walone ze nafasi watinza wala ndachungwa nyisema pesa la waridi wali wa usilamu no hamba hata wewe ngaba haditha mtu mambo kana hata kahwende hulu marunda haumkatengo njoda honi hao ngono ke jirani waho ngena wanabala kwa naka unde marunda la wale mrudziha watijona watabiha kujombo kapawa no karakensi warodo tinzambe
wezi hanyisa wejaza majunia weta umalahoni na balanga mwanya nyolo bala tushinda fanya shetonda shada shapa kanahula na jidubri ala furdo banga bo witi ndo baruwa na umengwa ndo ruwashe bari ulo mjitapilio ya ukakarja poroka na mikonti harume miji hatu usailisha la maisha ya hemara ya watu unamerua hala hawala mara ya kaongozi rewe hawala watu jishinda karja poroka ntira fikiri ndonga mandizo shanga mambo kama Mwenyezi Mungu ronondo yokailande swawa bulade nzie njema rikema rudotu mama pesa renda yani wololona nafasi ya dunda ze faida zila shaula utona nafasi haripa kajidubrie hawia huzela handuze ya jake mrubawado ya jola nyama ubinadamu dau izo ujirinda izo ukirinda karti hunu mraruma utase na masihu ya fish de peyaho odo yangalia kutsuono ke fish de peyaho ngeni kao ngesedi yao la kao katsuono benri hala ya fish de peyaho wio ngewensi za weye avenir yaho ya maudu ya fish de peyla wio ola manamshe kao ngena wanabanu shange msedi yao halibemba nyumba unumeru hali shaizo kabati mkomorujo paro kubali yokakabati mrujo kubali yatowesha hahe riseidilane wala wandu ikao ndo alobo tijua tabi hao kabati mrujo paro kubali yokanaritsanganyie umuhono watu usaidia wala watabi hao shanyu uona eluna nafasi mjini yehanza wado ani yehanza wado mhosemidu na umsujudia ava si wanadamu ngarichufa maudu gasina mshinzi kaungo mziro yokalebo Mwenyezi Mungu yani kamnaria la mwanzo ndo sujudia yabonga mwanzo wake jau yode mane kao umshinzi mui uo gojo tsongeza karna paro puse hata yokaile maana Mwenyezi Mungu kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu kausa kaumu raweja kausa za nafsa mozao kasina rohombi karitwanza mrone mwenya si afanye barongo karitwanza rone mwenya si yake namo karitwanza rone mwenya si yake na suya shabo wakati uo mwenye hafu baize famizo ulawama hamama rungua hama mvua ya hanya zenyanguli zandiso la jomani eni mrungu kazo kofia sisi banu walarengele bwibi hakaza inde familia hangu unafikika unamlide banga mjondo ha Mwenyezi Mungu mudemozi soma na makaurumia unafika manduo shanje maza mwanyanyuho haumedelewa mwanyanyuho yaungo ya tao haukale umkensi mfikirie enamne kao zemali zirumi lwa yabo zadana mila zirumi yabo kayo deresha siya hemkomori koda fanya mahana ya jeyabo ya jaranga zemali zilani kwa washindao mwela kuli hali yabo garijo paro shindara rivenda hu yabo garijo paro shinda lazima mamasikini wakewe nji lazima wanratabi hawinji bugujojo udea shaena mbiyo bano chukorenga mapesa harumansi kawe kejana gash harumansi kawe kejana dhahabu harumansi kawe kejana diama yoka leongari la umuo kana etingyo lazima resha tabu lazima resha ujiro wadana timizi vanu haina namna yoti pia wanruambakana emergency bado emergency ni kanti harumansi ilo harumatabu yende mana emergency woro hawende bonze wende warenge wanyanyao leo vorlona tabu ya mwenje warenge wanyanyao wajawa kansibala wasaidi ya mwenje ula wanadamu wala harumatabu ya mwenje yende mana emergency leo ngasibanuka sina ulozi kaongo dhaifu yani kwa tushinda wanuru oha wende warengensi kaongo wajawa ndugu za ulozi wajanga wanyanyao walovala wabarikisha ulozi ula wanadamu wala harumatabu ya mfi leo ngasa matabu ya dima wanuru oha wende bonze yoka ilansi chona banongo mundu wandu wajawa wasaidia la medeleyo yende ile emergency sha amweleo kakarja waswili yabo yoka baada wandu wenji waelewa wastarabu hatu elewa le kaulu la emergency yawafanya warambi wende emergency kao sina uwanzani wodi wadema wa serikali waja Faransa wala diktatori mtikubali wende Senegali lansi ya kiwanzani mtikubali bola diktatori alafu leo ngarambao kana heni mbarogo ya fanyo yode emergency jofanyi waje kuma na emergency wanu gondoa pare wanu mwanze waje waombise na abo wajo jawarumbise wanu wata blockage
wamenya wala madhamana ngekaransi ratafadhali raransa rohombi inu bagar dunga nao hamshinzi ulo mziro na rohombi rakubaliana usamiliha na rakansira hadisi leka ulula emergency linu ratasama ranjar mwezen sizunwaji warisaidia sino itiatu kana avance ngwazifanyo bure yokabe ngwalima mazali haroha shawo kwa noja bansi juu washidwari fanye mano ngowo ukawo ondu wakabansi juu yabo ikale woka na nduguzo rifanyia wajuka wajane emergency wao leo alima mazala kabo haroha mudama hakume mparumisha haruma media amenye mwanyanya mparo shia hande ya mansi enda menye alone sirikali na bonga bozincha tukujibiwa upandwa hema biduni wala alima mazala wakatoka tiraisi hakawono kanga mapesa ya wakomori unikiwa wanru wa eshio mali njiende hainde bonze harenge mikro ajari parabo ya chona yesi hamanda njibo mchona izabaha hajamba bala ikililuye jau hawajamba sambie jau hasiduku harenge puvari hanzazi dunge rimdungu mbio rimonoso kabala hoja daize malizila yetsi hinru balangu mutabisho wanru balangu dhulumu wanru wakoma henga manzuri kedau yenga manzuri yafanye yenga manzuri keje nkabanu mreme wala jana hata walangu wa dhulumuo walandu wa sisa tia tutini wanru wala wakaurema wanru wala abangu wa rendoma ero yenye gejoja wakati maudu ye tarehi wanru wale yao wanu wala pizao mkawishi wakanyine madui mwakamenye kwa morijana kafikiri babi baba ni unuitsi kaonge haruma tabu inuitsi kaonge na dhumiri belele ritaho mshinzi uloba ntiju no mwendo mziro uloba ntiju rachongeza ra bloke namna inu ra wamba ra lawama za tabu zinu shekade namna inu yabo karjo ulawama tabu je lazimweni mri atabu sankili yae yaonese ila namna yoshida tsange iliru lawama za tabu zinu sino karjo tabi haba anodoka baraka iyo de namna mimi naona harumola mshinzi kaunga muonongo mziro wakansi bonsi juu wala dhimwe maraia reelewekana kasina mapesa kasina namna ushidari risedilane haruma yala mamaskini wa hatu na zila zireweza hatu shaka garele wao baadhi ya hongo wale wao wajabu wanze wa somo welewe namna ushidari sedionru wao welewe namna ushidari ripengayo kwa na uparoza ambaka siasa wimru wa shonga umuhimu ruhanjie setu okango aminoka na woo ikawa doambe makaulu yanu kwa na urenga garantu kama uduwe hija iode makaulu wajua Tanziani wazifanye watsidi wali yo ndu ya kabala ka waziri jana umu mgonzo reje plus ila alafuri junu garitabi hao mashoni garideza nao garlapiza nao gasibanu kabasa tambamradi kaunge unri hao shawala hea nifanye dura response wala nifanye komentari la wayabo wala sikarsuja tangu amboje wekalo jirada na akili kam komori katwanza ritsangana mna hiyo shamkomori kwanzo njeba nurenge mana mshohangu ndo mpano mhansi zidi ibo mtukufu enye utu binadamu jabweri elewano kana suunyanya haruma zembi sharuma zenje masuunyanya ala kule hali utu upe uwenda mno demne muone wanadamu walo hunu ranzima hajana nywanu mloko mwori na mchore matsomangali gasibanu basi kama minukana ila reshasi yatu kosuwa made mashuli basi bojo habili wa mashuli atimi zijana harumensi hinu wanadamu shawala ngode alole basi emengo mitanu yoto zilo anziani yongo zilo nimba na wala walo bala yokazila njema zila njema ifori zibloke ifori zibokote ani ifori imroya one henai ifori imroya rema na vese sheka mwisho kane manadamu suo ngujo bare haramani gari hafu basema gari yokawe menji hahaya hata shetada juko ya shiretada kawo mempa yuminuiti kana kola labala shonyongolo ata ngehenye riwono wenji wajabu mahajana wajafanya mashuhuli wareje marufu riwono amina madamo lobanu wamba ngujo wajafanya afanya zangu za piasi ngujo wajafanye zenje mazahahe wala wamba karchunjia wala jau hajuru ardaka uharenjia jazahe
bahinge bana amba rugo jizo tena zinlawe sina maisho kansindu kansine netuma nugo jizo yani ngasina mwendo mziro wa roho mbi na upeu yode maisha rulo nayo bonge na laele palabwa mzee wa hatu President Ibrahima shanga mjukana Mwenyezi Mungu do ruono zilwa mwezeni ya zatu mruna tsehe shaeze kweli za mwanadamu zozi harume shefuba shatsinda harume makauluja umri ayamba yono bani sirele wao kaze kweli za mwanadamu izo zihe harume hoifubani shaizo kajahe hamu makauluja ujo jambe mimwa nyanyuho fenjau no ukweli wa mwanadamu harume roho wengi watu kufa Komori yonde namna mimi neonawe danger juko jamaudu yokangarjuka jumutsona tabu okangari dabanyoma pesa komsa karchwele wokanamba lazima yentilaho ka ishinde ifanye hazi dukasi wanadamu sinderilona mapesa okasinderilona utajiri wa hatu hawere shasi hatu ibakansa maada na mila shaukadazana ngale almaidaula wokwatsina namna yoshida wasede zirewe ngorngonda kwedaula ngwarohondo are memwangobo nze wasedilwaje watepare gondware memwangobo nze wasedilwaje ule mweteri yonga jushinda wasaidie maskini washiri wasaidie irewe na bongo unauka armensi huyo ula mkonsi wa hatu wadana mila mapesa ngasurkuleo ini mweja mwena ngala utuyabo shabo majali kwa timizima rarumane garemo mjini wolalo la 5 milio wolalo kabati hata funvuzi malero jome serikali yoke mapesa ndio jushinda ya saidie ule irewe mapesa ndio joshida sedola maskini mapesa ndio joshida ya omwe wala watunda mendu wasedilwa sindo misiri ni babora mbo siamini Mungu besila mwasa mpursa rulo yabo runa misiri yabo chapa kabati tartibu kana wala unralishiwi ya turuku ya torali majana maili ya zita mwekesi ya msiri wanruwala wanongonewa heni mrutabi mjini wanuko mji wao salamu na mtukufu Jafar Sule yoka wala tabi hawa lo mumjiula wedwano ngone oka hena mwezi dojaba msiri jubala werengarali shehu yede mabanu fulani hena mwezi dojaba werengarali shehu baula ulona haweshelea maudu yode mapesa akairi ujuzi swa maudu ulona ukaburini shizo we mredo anzambe ngo madizo hauzambo arumwa mji shabo wololene mapesa na defanya hazi Mwenyezi Mungu kaja arumbu chakajarfanisa kajaruba sawa hatukanga bojoka irewe hatukanga bojoka maskini hatukanga bojoka tajiri na wanru wao harumeza hasanati za mwanadamu dola Mwenyezi Mungu ya mrenda hiru yaishelea wala tuwarenda hiru wodo silamu wa kweli shatudo kana mrado ona kabalangu profitewa yebaki nayo ujofe nayo ndo Mwenyezi Mungu wodo usisi wakuno kojongomu mwabweje shabo leo mapesa madaunga bakwaru mwada na mila ikawe adana mila ila sana ngeno ya kensi tena wala ujishindo uhundro mapesa wala lojuko hanyise mapesa ala shaula maskini lobo mjiji wala ikayaji atukufu yode namna mimi na wana masulaha njebanu jensanga msango hangu ya jabanu aruma madura de repos na udea na ulapiza shati wano tartibu yokana ngasena mshinzi ulo mziro na ubinadamu ulo mziro yabala dhima rido sanga makaulu yano aruma Komori ngar aminio kana swana damu kasimanu leo maudu ngar roha shangara aminio kana makaulu riambo banu kejakira la kulli hali yoka makaulu 10 au 20 kabati mailiano na faida ngar jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.